teman-teman. Oh, jumpa lagi di Zehan, Musa, dan Akris Vlog. Kali ini mau ngapain? Mau pecahin bola. Balon warna apa? Warna pink. Pink color, where are you? Here I am, how do you do? Pink, pecahin pink. Pecahin pink. Oh, ada apa ini, Dek? Ada es krim mousse. Lagi karena warna apa yo? Ungu. Apa? Ungu. Purple color, where are you? Here I am, how do you do? Aduh. Ayo. Ada bebek. Wek. Oke, sekarang warna apa lagi? Oh, ada lagi. Ada apa nih? Oh, telur Caca naik mobil. Oke, warna apa lagi? Kuning. Yuk, yellow color, where are you? Here I am, how do you do? Pecahin, Nenek. Wow, apa itu? Duit. Ada apa sih? Duit. Oh, 2.000 teman-teman. Apa? Habis. Orange color, where are you? Here I am, how do you do? Pecahin. Wow, nggak ada Amazon. Sedih deh. Oke, sekarang warna apa, Kis? Biru. Blue color, where are you? Here I am, how do you do? Pecahin, Nenek. Wow, Zong lagi. Sekarang tinggal satu. Green color, where are you? Here I am, how do you do? Pecahin. Wow, oleh Zong. Ya udah deh kalau gitu. Terima kasih teman-teman sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dadah.